Lorong dia maluk sirene benam karya Timor Larantomak, hamutu ko Santina Jesus, iha programa editorial. Estel em Lorong publica notícia oi, mas que a situação de estado de emergência, Estel na fatem atendem eleitores, no cliente sira a usi página da huluk to página icus. Turma ita tem cliente litan, mai acompanha muito diálogo, o editor jornal Michael Malimau. Lorong dia editor. Lorong dia. Editor, pela informa em geral publicação da huluk, o to página icus e a edição em Lorongnya. Dia. Maluk sira, ausenti contenti, o in loro ika vela malu liu se programa idane. Antes au explica con aba noticia importante sira nebe o in loro STL publica ia STL o in loro nyan. Au sempre poatene ba leitores no asinante sira katak ami ohin publica ho 8 páginas leit, dal rumah 12 páginas, dal rumah 8 páginas. Idane rajaun tambah sasang nebe atu produs jurnal ami dipupilare atau hitam tambah sasannya ami sei sosa ya rayur ya Indonesia nebe ya situasi covid di Janobi idane ami label sasannya label mai tambah nemak semana dalam rumah ami publika STL o pagina o itu o página 12. Editor, pela informação em geral, a publicação em Lorne, informação será dita, mas editor será publica e a edição em Lorne. Dia maluk sira. Informação importante nebe STL publica iha edição ohin sesta loron ruanulu resin rua fulan loron ruanulu resin sia fulan mayu tinan rihun dua ruanulu. Informação importante kunaba sei domina konaba covid di Janobi nebe sei iha itanya railaran itanya pessoal saudi sira serviço makas atau perpene atau perpesang konaba covid di Janobi depois informação siluk konaba politik nebe lao ya railaran sei mana sela situação politika ya railaran nomos noticia informação seluk si railarannya iha pagina oin ami publica noticia nebe importante no iha pagina 2 noticia idamos konaba função publica presiden Faustino Cardoso sai nudar nafatin nia lidera função publica depois ia pagina tolu konaba sei ho publicidade pagina 4 konaba informação konaba COVID-19 pagina 5 konaba opinião pagina 6 sei continuação informação husi pagina 1 o pagina 8 ne sei nakonu ho publicidade. Editor, tambah sahun loring editor sira fotilio headline edição em loring ho tópico Armanda Berta vice primeiro ministro. Dia maluk sira. Ohin loron STL edição ohin loron kolega editor sira lihusi encontro bel foti noticia importante ida konaba itanya maluk feto ida Armanda Berta hetang nomeação husi presidente da República atau sai vice primeiro ministro antes nia nudar ministra solidariedade sosial no inclusão informação idane importante tebes tambah itanya maluk feto ida bele representa feto maluk timor hotu atau kair pasta ida visi primeiro ministro ita hotu hatene kata feto homane iha diretu hanesan itanya konstitusi RDTL
iha artigo 17 hatete kata igualdade ba feto no mane iha ne ba itana constituição hakere kata feto ho mane iha direito no obrigação hanesan iha mores familia cultural sosial ekonomi no politiku nyalaran tambane ho bajea ho artigo idane constituição LTLI hakerek ona feto mos iha direito bele tur iha kadera governo organ soberania ita hoto hatene katak iha nasaun seluk nasaun barat iha Indonesia feto sira bele sai presidente bele sai primer ministro ita espera katak iha tinan ruan nulu iha tinan rihun rua nulu resin rua ita halau eleição presidensial itanya malu feto siramos bele kandidataan bele sai bele tur iha kargo presiden da republika iha tinan hirakliuba itanya malu feto siramos kandidataan sai atau sai presidente mais itanya fobu sira sedok fobotus atau sira sai presidente maluk sira iha itanya nasaun ohin hal hatete kata feto homane ninia direito hanesan feto mos bele sai primeiro ministro feto mos sai bele ministro feto mos bele sai presidente da republika itanya slogan ida katak feto forte nação forte idane bele realidade ba aban bandua hanoi idane mak razam idane mak kolega editor sira bele forte notícia ini importante sai headline news iha itanya STL news oh lornya alen dene informasi seluk mos STL publika iha pagina ida mak konaba pede ho kuntu trai CNRT los doni maluk sira ita atene kata iha fulan hirek liuba pede kuntu CNRT ho partido sira ni partai alia do sira hamri hari koligação ida maiwe ia dalam kelarang partido kuntu hopede halai usi CNRT tambane maka ia titulu idani ami foto de kata pede kuntu trai CNRT informasi seluk igreja reativa misa Jatuh-jatuhnya kata ke durante surto covid ke-19 se iha itanya rai igreja la halau misa sampai bain sarana sira la misa mais sarana sira acompanya misa diusi misa online tambane mak ya iha dia 28 bele ona misa sampai bain saran sia bele participa ona misa iha igreja meski agora governo implementailah estado emergencia bada tol informasi selo fretalin PLT kuntu lahya animo maluk sira ita atene depois ia acontecimento ia parlamento nacional ia peroleh konaba entre partido CNRT partido PLP kuntu sira agora haloona coligação mas ema balong considera kata idane sidak meeting tamane maka ohin ame hili titulu ida konaba fretelin PLP kuntu la iha animo sei konaba politik notícia idamos ami poti titulu CNRT triste konaba statement Premier Minister tahunnya buat politiknya ya baik-baik dalam rumah balu costa balu la costa balu apoyo balu apa ini normalmente ya politik kenalan
noticia ikus ya pagina oin ne konaba kopik dija novi nafatin amiasa saude publiko ita tu hatenek kata meski itanya governo implementa estado emergencia datoluk ona maibe itanya maluk sira balu seitama relaran ho ilegal idane diskutedes ba itanya populasaun itanya saude tomak ya Timor Leste tambah idane mat itanya governo estendetan estado emergencia ba datoluk tambah ya itanya nason bizino itanya nason Siraya Sorin ya Timor Occidental numero COVID-19 sa makas tambah idane mak kerajaan idane mak itanya governo se implementa estado emergencia ba datoluk. Diek editor itahakat na página da ruak editor sira encontro de foto liliu com a Faustino se continua halau ni aknar hanesan presidente Comissão Função Pública insaho ida nei tambah saita bosera foto ini sa importante página da ruak nian Dia maluk sira iha página segundo colega editor sira poti informação notícia ida importante konaba itanya Maun Faustino Cardoso Gomes sei hetan confiança na paten si primeiro ministro atu lidera instituição função pública ya Timor Leste ita hotumos hatene kata ka Senhor Faustino Cardoso Gomes ema idane de Timoron ide matene experiência bara uluk mos mia Hanoi ia Universidade Timor Tempo Indonesia halnya dosen nasi alumni Universitas Gajah Mada nebe ninia experiencia ni durante Tempo Indonesia Tempo Kunang experiencia makas ida nemak hansan bazea ida ba governo oita pro governo nebe lidera Jose Primer Ministro atu po konfia na fatin atau sai lidera institusang idane. Dek editor hakat fali mai ia editorial nian estelo in loro nian liu halai liu ba assunto Timor Leste estende tan estado de emergência ba fulang idatan insaho assunto ne bita bo sira foti. Dia maluk sira. Editorial STL Ohinian editor sira foti titulu idana kata Timor Leste extende tan estado emergencia fulan ida. Ohin hau explica una kata razão saída mak governo sei implementa estado emergencia ia itanya railaran. Razão mak COVID-19 maski ia itanya railaran la ia ona maibe sei amia sanafatin bai iha itenya populasaun ia Timor Leste ia nasaun idane tambah iha nasaun bizino iha Indonesia iha Timor Occidental numero COVID-19 sei sae makas pior liutan itanya Maluku Balun Timor Ambalun husi Timor Occidental husi Indonesia tama itanya railaran tama Timor Leste lihusi dalam ilegal idane mak pribu tebes ami asa ba pobu Timor Leste bain hira sira tama ilegal sira laliu husi sira nebe servisu ia fronteira sira bele lori moras surto COVID-19 o sira sorin bele tama ia itanya railaran idane mak pribu tebes ami asa ba pobu tomak ia Timor Leste tambane ohin loron kolega editor sira desidi ida nemak sai hanesan editorial ba STL ohin loronnya dia maluk sira atu hatene liutan kona ba informasaun nede publika ia STL
Corporation. Dapat sira bele accompagna, bele asesu, liuhusi STL TV, STL Online, Facebook, no Instagram. Maluk sira, hamos liuhusi programa idane, akarak fatene ba maluk sira hotu, kata programa Sekolah Bauma. Servisu hamutuk STL ho edukasan. Seila ona fatin, inan aman sira, hoan sira, akompanya na fatin. Program idane liuhusi STL TV no STL Radio. Ikus lutan, hau kakarak fahatene ba maluk sira, leitores no asinante sira katak bain hira itapat sira atau monta publicidade karik bele kontaktu nomero 7723 8155 ou 73 89 4793. Obrigado. Obrigado, editor Miquel Malimão, foi explicação e tu não conhece esta publicação e edição. Obrigado, editor. Dia maluk sira ini magdada lia barak iha program editorial STL TV ohin lorong. Ita maluk sira ita siha soru malu fale iha lorong tu irmai ho topik unibe lanesan. Hau santina de Jesus lore equipa de serviço la lua to obrigada baita bot sira ni atenção e adeus.